Mong sao bên break cái đấy, con mong sao ngay lia. Lại vào Tâm Khánh Mần, tới này thọ, khai xa ra, Tâm Khánh Mần, tham đi. Lại tham đi tốt lắm này, tham đi tốt lắm yang ngô bao. Lại ra cái đó ra. Turun na rok kayo pamang ninyo. Kuy rok niya. Kuy. Anak santri jak ngobol. Masuk ke mana nak kita usah. Oh, mana tak kamu lagi lo. Oh, mana ngobol. Mereka tak kamu. Belakang. Anak. Kalau namanya ngobol, masuk tim. Belakang nak cakar usah. Tak kamu lagi lo. Masuk tim kita boy. Mereka cakar usah. Masuk tim tak kamu. Eh, jasno puri. Anak gol chance kamu lagi lo. Tak kamu ambil lagi lo. Anak cakar. Anak santri. Santri yang ngobol. Tay nomor santri nomor yang ngobol. Anak santri. Baru nomor. Nacho kan hasil ball gunda kick. Mereka Tam Khánh Mần. Bukan ke santri bazar bukan. Anak Mansur. Mansur yang ngobol. Mansur yang ngobol. Tam Khánh Mần kena. Kena kena. Sama sama. Anak nomor Tam Khánh Mần. Jangan nak kena hotel. Mansur yang kena. Mansur ini Tam Khánh Mần kena. Mansur mana? Mansur di begini. Kalau dengan chance mari. Kalau nak kok mana bol? Lagi lah. Tam Khánh Mần. Boleh baca kan otak? Nari Bobby yang. Orang sekere. Andi mengenai player kering apa baik? Player sama urusan sekolah, out banget. Apa? Udah naik cakap sama apa? Urusan sekolah hosken, boleh kecil-kecil. Tam Khánh Mần yang maksudnya mengenai, maksudnya contoh nomor yang ngobol, contoh nomor yang ngobol. Maksudnya Tam Khánh Mần yang mana? Maksudnya yang ngobol. Boleh naik cakap, contoh Tam Khánh Mần. Boleh. Maksudnya ini corner kick Tam Khánh Mần này đó. Corner kick manjat balai. Naik cakap hosak corner. Tam Khánh Mần rồi naik cakap namanya apa? Offside. Corner namanya Tam Khánh Mần. Bisa sakun khamia, musak khamia. Lagi sandi yang ngobol. Sandi yang ngobol. Sandi kita balai naik cakap. Mana kita bertinjak Tam Khánh Mần bagaimana? Sandi ini